Dobrodošli na kanal Životna sila. Mladi luk čini uglavnom voda, kao i skoro svo voće i povrće. Ima samo 32 kalorije i 0 holesterola. Takođe ima manje šećera i manje ugljenih hidrata nego povrće poput šargarepe, krompira i kukuruza. Mladi luk sadrži značajne količine vitamina K, koji pomaže zgrušavanju krvi i održava vaše kosti jakim. Vitamin C, antioksidans koji pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja. Folate, koji su neophodni za proizvodnju novog DNK, odnosno za produkciju svih novih ćelija, a što je posebno važno za žene koje su u drugom stanju. Zdravstvene dobrobiti. Mladi luk pun je biljnih vlakana. Uzimanje puno vlakana pomaže vam da se osjećate snažno, smanjuje nivo holesterola i smanjuje šanse za dijabetes, srčane bolesti i druga bolesna stanja. Pomaže u borbi protiv raka. Istraživači veruju da jedinjenje koje se zove alicin, a to je ono što daje belom luku prepoznatljiv miris, može da uspori širenje tumora. Sprečava infekcije. Laboratorijski testovi određenih sorti luka pokazali su da u dovoljno visokim koncentracijama mogu ubiti ili usporiti rast bakterije, salmonele ili Escherichia coli. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.